Polako. Ja bih bila kad vidi mene provozu tom isto. Vreme je uvek povezano sa raspoloženjem, a i sa zdravstvenim stanjem ljudi. Kao i svakog jutra idemo u Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć. Ovog jutra leto je vreme kada se intenzivno izlažemo sunčevim zracima. Kako se treba pripremati za odlazak na letovanje, odnosno kako kožu treba zaštititi, reći će nam naš gost, primarijus dr. Aleksandar Adamović, direktor Zavoda za kožne i venerične bolesti. Dobro jutro, gostovanju. Nadam se da ćete nam opet doći. Mi nastavljamo dalje, idemo u zoološki vrt. Danas pričamo o biljojedu, afričkom siselu, čiji je životni vek od 40 do 50 godina. Aleksandar nas upoznaje sa nilskim konjem. Hvala vam, a sada vreme da čujemo najvažnije vesti iz zemlje i sveta. U Muzeju istorije Jugoslavije u toku je izložba pod nazivom Ženska strana, koja predstavlja osvrt na položaj žena u komunističkom društvu u periodu od 40. do 60. godina prošlog veka.